Kull 5 minuti jmut tifel jew tifla minn madwar id-dinja kollha kawża ta' swat li jkunu qalgħu mingħand adult. Dan ġie żvelat minn rappreżentant speċjali tan-Nazzjonijiet Magħquda Marta Santos Pais waqt li kienet qed tindirizza konferenza dinjija tal-ogħla livell dwar l-eliminazzjoni universali tas-swat fuq it-tfal. Mawa News hija spjegat kif ta' kull sena aktar minn nofs it-tfal minn madwar id-dinja kollha jisfaw vittmi ta' swat li ma' azzjoni jkollha riperkussjonijiet koroħ fuqhom. Their health will be affected, physical health, lack of appetite, difficulty in sleeping, anxiety, mental health problems may be associated, and gaining the message that you solve conflicts by being violent against others. Għal dan il-għan, in-Nazzjonijiet Magħquda qed timmira li sal-2030 jinqata' darba għal dejjem is-swat fuq it-tfal bliġijiet li jkollhom pieni ħorox lejn min ikun vjolenti lejn dawn il-minuri fraġli. Il-President ta' Malta Mary Louise Colero Preca fissret is-swat fuq it-tfal bħala attakk serju fuq id-dinjità umana tat-tfal u saħqet li m'għandu jkun hemm ebda raġuni valida biex wieħed jaggredixxi lil xi tifel jew tifla. Angela Caruana li tikkoordina Children's Hub li forma parti mill-Fondazzjoni tal-President spjegat ir-riperkussjonijiet koroħ ta' swat fuq it-tfal. Psychologically psychologically is very damaging and physically is very damaging għaliex aħna ngħidu ċabċabtilu daqqa żgħira tajtu ma daqqa żgħira tiegħek fuq ġisem żgħir. Il-Ministru ta' Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon semma kif Malta swat fuq it-tfal huwa legali hekk kif l-2014 saru emendi fil-liġi li kull minn mid-dar jew f'postijiet oħra li fihom jinvolvi l-ħarsin tat-tfal m'għandu qatt jerfa' jdejh. Huwa semma li minkejja trobbija ta' fiġġib magħha ċertu sfidi lill-adulti, il-vjolenza qatt m'għandha tkun ġustifikata.